qada sembahyang subuh dalam tarawih. Jid tak qada sembahyang subuh. Orang lain sembahyang tarawih, tunggu imam sembahyang tarawih, hitanya makmum tak qada sembahyang subuh, jid. Apabila tak tupu, tanya atas sembahyang wajib, tunggu imam tak tupu ke sembahyang sunat, nya hana sunat tak berjamaah. Mana hana sunat berjamaah, pu hana fahala jamaah. Sembahyang sah, berjamaah sah. Cuma fahala jamaah hana. Mai tanya pu, Mia tanya yang kata subuh dalam tarawih, yang pulai tanya gelah wajib ile. Mia si malam tak sembahyang tarawih, tanian kata subuh. Kan 10 huruf si malam. Lam si malam 10 huruf, tanya kali tak kata sembahyang subuh. 10 malam leher tu, sertu leher 10 malam, leher tu. Karap ditun gelah. Mahana falah main rawai bagi tunggu. Raya falah kadayo. Raya falah kada semayang ketimbang daripada falah semayang rawai. Gimana? Cara tu kalau terpegang orang melampung kan, yang tinggal nanti ada kena semayang tinggal untuk pun nak kada mentang urungnya yang tinggal pun hana. Saja dalam semayang perle subuh, laiku imam karena Allah Taala. Allahu Akbar. Saja semayang perle subuh laiku imam karena Allah Taala. Yan jumnan junian. Ati rakaat kedua sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadini fi hadai wa afi. Kunju dan tajam. Hana merempak kun. Hana merempak kun kunun. Kaku. Kan? Semayang kita cedera baju. Mia mazhab kita karena puakan kunun yang kan sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Cedera baju, ada bentuk urang tengok pahala semayang tu, ada bentuk urang cedera baju. Man cedera daripada hana sama sekali kan enggak cedera. Kan? Gelah wajib julai. Menampakkan tikan yang aja tiba ju. Tapi mesti nak juga nak upu dit. Allahumma hadini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani fi man tawallai. Ben ke Rabbana li. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadini fi man hadai. Telat sujud baju ada masalah. Tunggu imam ka kedua antara dua sujud. Idram baru habis kunun. Sujud ju. Ada masalah aja. Ngan ban. Nyan saban lagi begah mano. Malah duri kokoh di puakeun di pelintir, sembahyang tasbih berjamaah na sunat berjamaah. Tak sembahyang jihad secara berjamaah, jihad hanafalah. Yang maksud hanafalah kan hanafalah sembahyang tasbih. Yang dipegah oleh puakeun le abu dan termasuk naik perjeh le urang. Hanafalah berjamaah. Falah sembahyang tasbih tetapna kata buat ibahna. Saban lagi nyom tu urang ke kata sembahyang subuh, tunggu imam ke sembahyang tarawih, ke berjamaah le urang katanya. Nafalah jamaah kan? Hanafalah jamaah. Sembahyang jamaah sah. Falah sembahyang Sorai fala wajib dengan fala sunat, raya tak fala wajib. Mana yang ledon kaburuji ka baru inohat pegah habis, hai kawat inohat baru dia pegah. Kan? Mam beruji pegah thong kau likah nan pegah kau. Belan pegah beruji tak. Hai mesti tak pegah beruji haju kadang hana sobetih mesti rau. Mesti inohat tak pegah mungkin karena keseimbangan baju karena urung betih. Ana seperti apa tentang masalah ni imam geni senang dan raweh sementara dia ikut imam geni subuh 40 kilo cuman yang
Yang ke menyetatupu antara wajib dengan sunatnya hana sunat berjamaah. Tayong mesti bandar tamang mesti na urang semayang. Hana tatupu nya yang tayong semayang sunat. Tak berjamaah engganyan. Jeut. Ya, kan? Ya. Tatupu yang semayang sunat. Tak ikut tiganya tayong semayang perle. Nya hana pahala jamaah gitu. Ya, menantinya pahala berjamaah hana. Ya. Cuma idayo kan menau antara bayar utang hadiah kau utamakan bayar utang leh. Ya. Monya takada semayang subuh, nyan bahasa haji kita tak bayar utang. Monya na tinggai subuh, tak semayang tarawih nya berarti tak juk hadiah. Nah. Ya, jadi lebih aula takada. Oi long ku kada hang te mia hana jiat man raweh kakak hana ku ja aju mutjid ya nija kan iro ku mia hana jiat man raweh hai ku ja mutjid nija nah nya be tu kenan kan ya atra muno ji hukum te pegah betul te tu bau reung tu talah ya mesti lagi hukum tu yang pegam tu muno nyo na urung tayo orang mutjid na urang lam tajid na urang tengah lam tajid ta baca Quran rai tu jaga mengganggu urang nyan ya anjir mengganggu urang mayang hari nya hukum ni ati pegah hukum yang betul karena urang ka hana pah ngan adat mi pegah salah urang pegah hukum nah padahal ke jadi yang ya katanya mana tu tak fikir-fikir tanya tak minta pahala barang kebebut dosa merumpau. Ya. Jadi nyo gaya nanti. Ya, jadi hukum ji kan betul. Ya. Cuman tetruk bau dia menjanjang kai ibalik-balik. Ya, atau ikoh-koh. Ya, tiga dengar le urang putra ka perah. Padahal karena kai ikoh-koh. Hana nekada semayang wate tengah tarawih. Nekada ti subuh nekada tabuh luhun nekada sabuh ya dan segala macam jeut hai jeut tapi mun nekada bak semayang tarawih keng kaglah lep padup lep lurau mun hana takada lam tarawih itanya merumpuk kada mesti ti uronyan sabuh sapu gedam ban takada bak tarawih pu lep lurau liah kan ya asi tak peglah hutang ya itu na hutang tu mesti sertu hurau ya nya tak peglah normal nyan si beleun gelah ya ni tak pakai wate lebih bacut liah gelah memang belah hurau mang enggak baik memang belah hurau ya apa menon ku ya tanya tak semaya tak tinggai semayang luhu secara sengaja. Mana tertinggai puhana tersemayang luhu dalam wate luhu secara tersengaja. Nyan begitu itu biar wate luhu, habis wate luhu nya kita dalam dosa, dosa. Gedam tak kata putuh dosa yang mengalirnya. Alihnya kita kata taubat daripada dosa putubiat semayang luhu wate. Payah tam janji lah mati tu hanle tu puput-puputnya ya payah taubat tak payah dosa re ya hana tak kata lama sah hana tak semayang luhu tengok maghrib hana isya hana tampi tu luhu tengok hana tak kata alam luhu barawat nya mengalir tapi yang dosa memputar tapi tak duduk bagi dia kopi hari perlepeng itu si uro ke nafkah wajib perlepeng itu si uro 70 ribu tamita peng 70 ribu kamu rempok di kahuro tak tamah di kahuro tu kamu rempok peng 50 ribu tu nya mempergunakan waktu kenan hari watai kasih nafkah mengaji payah kisah untuk yak kata semaya ya duk agen nanti segala macam ya menyanyi lagi yang sebenarnya ya urang yang nak tinggal semayang harus dipergunakan
seluruh waktu ganyan kecuali waktu-waktu darurah untuk qada sembahyang. Maka nya lagi nya kan na kesempatan nya tadang tidur di rumah mudi kahanaruh ju. Tanya dok selama belum puasa kun qada sembahyang tu bawa nya hana ku jak bataweh kun qada tu bawa ke ro ku ina rumah. Urim sejik sembahyang tarawih 20 ira 20 bawa rakaat tu bawa uti di 10 ro kun qada nyambe mayang nunggu hana. Ya hana ya enggak. Ya enggak terkajak karena ya beyayan kah nafalah tarawih. Ya tarawih sunat yo qadanya tarawih wajib. Ya lưa saboh gelah saboh pak bataku tu. Lưa siuro gelah saboh petrik pak. Ya. Pahala wajib ya, lebih baik daripada pahala sunat. Kai. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal